Tiang mo kay kwaniton mananwaw na rakso kon penyu. Waun kisanan kan ko, lukan ko, nanalang ko, nan kanyay ko. Waw chororang sa kalmachayan kop na, koryang kop na speaker ng legislature, saun ko kung labalag. Labalabagan nan palmen chiyang momot so government, o John Ponpeyusap. Pajawan ka kukuran karas ang nasa kalmachayan rongan ranwach. Ngay sa rin Nicolas, maban pajawan kaliliya kukurakan, hautakan sa kalmachayan rongan ranwach. O iya cara laban sa kalmachayan rongan kayo State of the State message. Uyapan tatok and task force and COVID-19 and when ponpeng o men katos sa kap mepit kapinsalin te soma coronavirus. Rong sang kolonya when ponpeng sa palmachayan kap nan when ponpeng the Honorable Reed P. Oliver pan pajawan sa Paraguay the State of the State message. Nintuan kasanti and panituaw and iralaw tuaw and dosan and kosanet and when ponpeng ni masi sa priyaw katriyaysap nan wasan niya laman ng legislature the legislature chamber may pachapay laman kolonya ponpeng. Met kwen kak sa karkita niya alam tuwan paitakan sang nantar and tataw katriyaysap tuaw open kasantiyan tatawkan ang tarwach katriyaysap. Metawya kayo and State of the State message that report and way ang achuan may tato o State of the State message which kan pachuan miyawi club isap ni Mensang. State of the State message which kan pachuan lek ng sa Pumachay Ponpeng Public Broadcasting Corporation YouTube page, Facebook page o non-cable TV ni channel Riyay sa Korea. Koreawan sa palmachayan rongan ranwach Pilipang sa Macha Colonia Wen Ponpeng. Panyan manwani o panyan social services pachawan yang pachang uyapan tatok and chachak to basakan kapinsalet sa coronavirus watch me pachawan chapta Wuhan City, Hubei Province ng Wayne, China, na isang pangantisan ka and pangyayagay sa tuwawo, o pachawan to pasangayag ng Wayne, Jojo, and Santa. Meron with Director General and WHO Kasaleta, Mayuya Public Health Emergency of International Concern na isang January. O atan mas and somaw kapinsalet which ye coronavirus is actual the COVID-19. Lenatan ni mas isa kayawan pa katriya sa haramas lop ng silikit isipukariyaman may rapos pa miyangirali di kapal and kapinsalet te somawaj. Nan Santa o nan Wayne, China, haramas walinan tuwapukay riyaktaman. Lukan Wayne, China, haramas silinan riyakat isupukay isiyakan walman. O wayak kutuwang mayangirali at ikapalan kabinsalet te sumawach. Nintuan tamas sansan ng Situation Report and Palyan Pompeo Task Force and Coronavirus pachawan kasalitan may uyatan tato and pacha to kaso. Ang raylakan may sailak to o Wayne Ponpeng 9 Sampir o tuwan sopan pachawan chapter ni February and pariya katriyasa 9 Sabon Machay wasan Paytien Sampir te Ponpeng International Airport o wasan Paytien so Taguachik Seaport. Pachawan kong nagta sa Panyan Pompeo o Social Services o Coronavirus ICST Payrailan Ane o apani railakan kalaman
Mia Wang Somawach. Ranmen kapasokan dan percuman kong nukta sang Palian publikal kwen kap kairegu wai tokon irak parwaru metan ken percotakan. Sapon macam Iuman wani and pon pay pigment percuman pagi cak kecai kacin nanti yang tawen uyatan parorokan metanian tapi wai co percuman ta pen kap tare amanaman kecai sangkapan and soma and coronavirus. Metwecha, Hansau para samyam kupi loso ten sanitizer, when isang mas nito. Hansau para skara awa mo cuma mansong koto was pueter kataw pa sa mas and so mau. Ter kanyakan irailakan no kapakapasi te so mau kan nan railan beach silu pwe komite alet mas so mau sang rain me so mau kan. Hamyang mo nang tao pa masa cume hawa puen barasa kang masin sumakan ter ka utukan nan me sojelo o makong ani ke soma karakar ko te kapal na sunga akong kalangan kon manmunian tonpe talien publika hay so parwaro ninanton telepon seluruh saro Ria isang riyaw ay isak tayo, ria isang riyaw ay isak lumaw, ria isang riyaw ay isak wano, o ria isang riyaw ay isak su. O kain saklan sa palmachay rumarang wachatan pitmen kato sa kapte update and kapinsalete sa mga coronavirus COVID-19. Palian tabi way chor the World Health Organization na sa isakay wan para yung kriya isak Kasalatan wan chocho na ramas mayang eraleti. Kapanan kapinsalete sa mga coronavirus na COVID-19 was met patpatoyam niya ramas. Lop na silikit isupukit ranyaman. Nantuan na ramas lop na silikit isupukit ranyaman was me pakatapukit riyam liman me optionality. Nan wing China ramas maleter kapinsalet ke somawat irai na ramas wanan tuwa buke riyok pangan honan tuwan rai na ramas wanan tuwa buke riyok pangan wach me riyok me optionality me kapinsalet anak temelan rai na ramas siluket buke to o me option cha kapinsalet anak temela irai na ramas episman Lelatan na sa isa kayawan pariya katriya isa karangas na bajuan yang erali ito kapinsalet te sa umawat lukan mo in China iray na ramas sinilen riyakit isubuki isiyakan wanman o mayakit apukiliman na optionality o iray na ramas walang ko isiyakan riyaman na kapinsalet anak tamina o may kitwad Abuku waliakan monaman na option kapinsaneta na tamena. Nintuan tami san na sa kulmachay report and ranwach masa isa kayo riya isa meto naman waya puki mayang eraleti kapal and kapinsaneta sumaw watch. Pariyan tabi waicho pilpachuan taula o pilpachuan taran kawait kay hamuyatan paroro Parosang kabinsalet te soma and COVID-19. Hansau koras ang yung kuti do soap ten sanitizer kwen kisang mas nito. Hansau koras karawa mo cuma mansang kobakas kwete kataw pa sa mas and somaw. Ter kanyang panrailakan. Mekobako pasite somakan nanrairan pit silu ko komitali ti mas sang red rain me somakan. Homyo mo nang to pamasa chume o awa pen parosang komumasen somakan. Ter kamutukan nan me sochelo o nakong ano kay somaw karakar kapakot. O kapan na sunga kakam kalangan akarman munian tompe. Kanian rosan mau, ay so karwaro ni nangkan telepon seluruh yang sero,
Riyay sa kriyaw isak payaw, siluryaw sa ro, riyay sa kriyaw isak limaw, siluryaw sa ro, riyay sa kriyaw isak wano, o siluryaw sa ro, riyay sa kriyaw isak su. Nay ko yung match, how tapan sa kulmatay, rongan ranwach, kanangan ng kuburan karas, o kasalelo. Ang